mislim da je sjajno da jedna republička manifestacija, a to je takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola koje je najmasovnije u Srbiji, i mislim da je sjajno što se održava u Aleksincu, zato što je prvo to grad Gordane Brajović, a ona je bila velika pesnikinja i sjajan reporter, i takve manifestacije zapravo stimulišu stvaralaštvo najmlađih, a takvih manifestacija ima malo u Srbiji, i drago mi je što je grad Aleksinac prihvatio da bude glavni organizator, što znači da pored ovih 18 godina koliko postoji manifestacija, će ono dugo trajati. Pa mi smo ovde razgovarali u Aleksincu o dve nove ideje, zapravo da se napravi nagrada za pesnike iz dijaspore, a pored toga da se napravi jedna knjiga od onih pesnika koji su stasali uz manifestaciju Gordana Brajović. I takva jedna knjiga bi bila još jedan stimulans za te mlade ljude koji nemaju gdje da objave svoje knjige. Ja ne znam toliki je književni život samog Aleksinca, ali mislim da takva manifestacija kao što je ova Gordana Brajović mora biti podržana od Ministarstva kulture Srbije, koji ne razumeju koliko znači ovaj stimulans za stvaralaštvo, jer do sada za ovih 18 godina na hiljade mladih ljudi je pokazalo svoj talenat koji inače ne bi imali gde da pokažu. I žao mi je što Ministarstvo kulture nema sluha, a mislim da ima više sluha Aleksinac nego Ministarstvo kulture.